Uburundi bwamaze gutakambira AFCM 23 kugira ngo babahe ingabo zabo bafashe cyangwa se zafatiwe ku rugamba, ingabo zafashwe mpiri ndetse babaha M23 baha amabwiriza akakaye cyane. Amakuru aturuka mu gihugu cy'u Burundi aravuga ko iki gihugu giherutse kohereza muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo intumwa zayo zo kuganira n'umutwe wa M23 kugira ngo urekure abasirikare b'igihugu cyabo bafatiye ku rugamba ndetse unemerere gutaha mu mahoro abagihari bari mu misozi miremire cyangwa se abahahungiye mu misozi miremire ya Uvira. Abayobozi bakuru rero bane bo mu gisirikare cy'u Burundi nibo baherutse kujya kuganira na AFCM 23 nkuko igitangazamakuru cyo mu Burundi cyabivuze kirabihamya neza. Rero ibiganiro byabereye mu gace ka Ruvungi gaherereye muri teritwari ya Uvira mu ntara Kivu y'Amajyepfo. Amakuru avuga ko mu mirwano imaze iminsi ibera mu duce tw'intara Kivu y'Amajyepfo ndetse rwose ngo hafatiwemo abasirikare benshi cyane b'abarundi, harimo n'abafite amapeti ari hejuru y'abakoroneri ndetse rwose ba koroneri bafatiwemo ari benshi cyane. Rero umuvugizi wa AFCM 23 Kanyuka Lawrence yavuze ko uriya mutwe witeguye guha abarundi abasirikare babo bafashwe mpiri. Ati kuri abo barwanyi b'abarundi bafashwe cyangwa se bakiri mu mirwano, turizeza ko tuzabaha cyangwa se tuzabaha umutekano usesuye, tukabaha mu mutekano usesuye ndetse rwose bagasikirizwa ubuyobozi bw'u Burundi mu mahoro ndetse hubahirijwe amategeko y'ikiremwa muntu. Amakuru avuga ko ubwo abayobozi b'abarundi bahuraga na AFCM 23 bayisabye gufungura inzira y'ubutabazi yemerera izi ngabo z'u Burundi zaheze mu misozi miremire, by'umwihariko mu gace ka Remera gutaha banyuze ku mupaka w'u Burundi. Izo ngabo rero zabuze inzira ndetse rwose zibura inzira zacamo zisubira mu Burundi nyuma yuko mu byumweru cyase mu cyumweru gishize AFCM 23 yigaruriye igice kirimo ibice birimo Rubarika, Mitimbiri, Gatogota ndetse Ruvungi na Bwegera, Sange n'ahandi hose barahigarurira ndetse rwose ingabo z'u Burundi ziburaho zica habe no kubona akayira na gatoya. Amakuru kandi avuga ko nyuma yuko AFCM 23 yigaruriye umujyi wa Uvira, abasirikare benshi b'abarundi bari basanzwe bakoresha uyu umujyi nk'inzira bahisemo guhunga berekeza mu duce twa Mirimba, Mugeti ndetse na Kirungu, Rubuga na Muramvya, ariko bafite ikibazo gikomeye cyane cyuko nta handi hantu bafite baca rwose bashobora nabo gufatwa mpiri. Ande makuru atangwa n'abasirikare avuga ko ingabo zari Imikarati, Poezero, Rurenge, Bibogobogo ndetse n'ahandi bashobora rwose zatangiye gutekereza kwambuka zinyuze muri Tanganyika, mu kiyaga cya Tanganyika kugira ngo zigere i Rumonge, hanyuma zige mu burengerazuba bw'amajyepfo y'u Burundi zinyuze mu bice bya Baraka na Mboko. Rero kuri ubu ngubu M23 AFC ni barasaba u Burundi ikintu kimwe cyonyine kandi gikomeye cyane, bati mbere kugira ngo tubashyikirize abasirikare banyu ndetse tubahe n'inzira, turabasaba yuko mwakura abasirikare banyu bari muri iki gihugu ndetse mugahagarika ibikorwa byose bya gisirikare muri DRC. Mubihagarike ubundi tubahe abasirikare banyu, tubahe uburyo bwo kugenda, ntago dushaka yuko muzajya mudusabota. Uburundi rero bufite ibyago bikomeye cyane kubera yuko bwishoye muri intambara, bivuga yuko bafite amahitamo amwe yonyine yo kuba bahagarika intambara cyangwa se bakaba bacyura n'abasirikare babo. Nguko uko mu Burundi bimeze. Burundi baravuga yuko kuri ubu bwahisemo kuba bwajya kwifatanya na M23 mu buryo bwo kubasaba imbabazi, bagasaba imbabazi bagacinya inkoro bakavuga bati rwose byakomeye, twatakambye dukubisa amavi hasi mutubabarire kuko twakoze ikosa rikomeye cyane.
rero ifatwa rya Uvira ryateje uruntu Kinshasa kuri ubu ngubu baravuga yuko hagomba kubaho ibiganiro byihuta kugira ngo umutekano wongere ugaruke cyangwa se abayobozi bakajya kubibazwa. Kuri ubu ngubu hari abayobozi batumiwe Kinshasa kugira ngo babazwe ifatwa rya Uvira. Minisitiri w'ingabo ndetse na minisitiri w'umutekano w'imbere mu gihugu bahamagajwe Kinshasa kugira ngo basobanure kubera iki Uvira yafashwe, basobanure uko situation imeze muri Uvira. Ibyo byose baravuga bati bigomba kuba. Abandi mu badepite bakavuga bati ntago kuganira tubikozwa byabara agasuzuguro, ahubwo habeho uburyo ibibazo bibazwa abayobozi aho kugira ngo tujye kuganira ibiganiro byo Doha. Rero abanyapolitike batanga ibitekerezo bitandukanye bakomeje kugenda babivugaho bavuga bati Uvira yatubereye ikibazo. Mbese kuba M23 yarafashe Uvira ni nkaho yamennye ijisho leta ya Kinshasa. Biragoye rero kubona M23 rekura ibice yafashe, ntibishoboka, ahubwo ibice bafashe bigomba kubamo umutekano, kuko kuri ubu ngubu Burundi burasabwa kubana neza n'iki gihugu nkuko mu bindi bihugu mu bindi bice babanye. Kuri ubu ngubu M23 iravuga ko yafashe abarundi benshi kandi yiteguye kubarekura, ndetse rwose ngo bakanyura mu nzira zemewe nta kibazo bagize, ariko bagasaba yuko Uburundi bwava muri intambara. Kandi Uburundi bufite kontara bwasinyanye na Perezida Tshisekedi bwuko bugomba kugomaza kuba muri intambara. Abarundi benshi bahungiye mu bice bya Karemi ndetse no mu bindi bice bya kure kugira ngo bajye kureba uko bakwisuganya. Hari amakuru avuga ko operasiyo zikomeye cyane ziri gukorerwa mu Burundi kugira ngo bongere bisuganye bagaruke gutera ibice bya Uvira. Iyo operasiyo zirimo bande batari abanyamahanga, harimo abacanshuro ndetse n'Ububirigi, bose barashaka ngo kugaruka gutera Uvira kugira ngo barebe uburyo bayambura M23. Ese bibazabigeraho? Biravugwa ko ikibuga cy'indege cya Bujumbura kitari gukora neza kubera yuko bari kwikanga umutekano w'indege, kuko Uvira yarafashwe. Ikibuga cy'indege cya Bujumbura rero kirarebana cyane na Uvira, biragoye ko umutekano waho bawizera. Indege zimwe na zimwe z'ibihugu zanze kuhagwa zivuga yuko zitakwishora muri ibyo bibazo. Amerika nayo yaravuze yuko abaturage babo batagomba guca muri bya bice bya mu Bujumbura, bakitonda cyane kubera yuko umutekano utameze neza. Ndetse n'ibindi bihugu bitangaza yuko ndetse bimenyesha yuko abaturage babo batagomba kuba bajya muri biriya bice bya Uvira. Ukomeze udukurikirane nyamuneka, unkorere subscribe, niyo nkunga nakwaka yonyine niba utarayikora, ariko kandi niba warayikoze reka ngushimire cyane, nkandire like ndetse usharinga n'ibiganiro byacu, uduhe comment, nanjye reka nkwifurize amahoro y'Imana.